Салом духтарои аҳли гурӯҳ. Бисёриё дар комментария менависанд, ки меркагирия дар манекен якбор нишон диҳем. Духтаро, самое главное, якум мерка ай чӣ сар меша, ай бехи анами гардан, точкаи асосӣ, ай ҳамиҷа меша даҳани киртара ёфта, ай ҳамиҷа меша қад ёфта, ай ҳамин нуқта баландии сина, ай ҳамин нуқта ҷӯи миён, ҳам даҳани киртар какет карда боша, пешаки киртарам тумобайн ай ҳамҷа чен карда меша. Ман аввал гуфтанем ки духтаро меркара аввал ай гардан чен мекунем. Меркара ай гардан духтаро ай нуқта ба ин нуқтара манам хе нуқта хат мекашам шумо дар маълум шава. Анамиҷара чен мекунем чанде ки бошам хати рост ай чиқаракҳои пеши гардан мемонем чен мекунем. Баъд бо ай ҳамиҷа монда як бор китфа чен мекунем. Баъде ки китфа чен кардем бо як борига обши чен кунем. Дарозии қада боша як бор ай тарафи спинка чен мекунем, як борига ай тарафи пешак. Барои чӣ духтаро? Барои ки баландии иҷа пеш ай пушт фарқ мекунад. Шумо бояд анам хе пораша донем ки пеш бояд ай пушт фарқ карда чанд сантиметр пеш бояд дарозтар бошад. Даҳани киртара мегирем чанде ки маъқула клиентонда мисол даҳани киртара ки гирифтем ҳамқа кушодишам ҳатман мегирем мисол ай ҳамҷа ба ҳамҷа мисол гирдак боша агар манам хе духтаро гирдак боша китфша рашодша мегирем. Агар ки какеткадор боша духтаро шумо бояд чанд сантиметр мехоҳад дилхоҳ сантиметри клиентон ки мехоҳад ҳамҷаш чанд сантиметр боша шумо чен мекунем. Ё ки манам хел то мубайна чен кардамтон дар кора духтаро. Чӣ хел ки гуфтум миён манам хел баландии сина барои бутичка гирифтан ай ҳамҷа ай нуқта ба ай нуқта расчётша мегирем ки байн чанд қа кушодӣ ҳастай ай китф тамошавии китф чен мекунем баландии бутичка шумо бояд бидонем ки чанд омадагӣ. Анами расчёт ба ҳамин тарафам ҳам хел бояд тоғри биёяд. Миёнам боша духтаро меёвен миёна манам хел мисол хат мекашем манам миёнша вақте ки вутичка ки духтем шумо медонем ки вутичка бояд ана хел бояд биёяд. Манам хел бояд вутичка биёяд. Вутичкаи релефни анам хел бояд духта шавад. Анам хел анамҷара ҳатман чен кардан дар кора. Дар инҷа бо чӣ ҷои чен кунӣ дорад? Таи кашам ҳам хел духтаро чен мекунем. Ширина переда ҳатман чен кардан дар кор. Чӣ дар куртаи тоҷикӣ, чӣ дар куртаи прямой шумо бояд переда бояд чен кардантон дар кора. Обхват груди духтаро, обхват груди манам хе гирди синара чен мекунем. Аввал чанд қай ҳаст туғриша чен мекунем, баъд клиента чанд қай маъқул боша шумо кушодтарак мекунем. Миёнам ҳамин хел обхват биёдерам ҳамин хел духтаро шумо бояд чен кардантон дар кора. Ҳамаи ҳамиёра дар дафтар чӣ хел ки шумо дар маъқулаи удобнияи тоҷикӣ ё русӣ мисол плечи боша плеч китф боша китф гуфтам менависена духтари хушрӯ. баъд вақте ки пора кардан мисол шумо айрӯи ҳам меркои гирифтагитон шумо нигоҳ карда пора мекунем. Духтарои аҳли гурӯҳ, ҳозир ман ба шумо ду намуди аптачка часпонӣ ра нишон метам. Ду намуд часпонда мешавад. Чӣ хел даҳани киртара тайёр мекунем дар ду ҳолат ман шумода ҳозир нишон метем. Ина якмаш фризелина дар астара клей мекунем. баъде ки клей кардем мерка мегирем. ана духтарако фризелин клей кардем. ина аптачкаи мо ҳамқа материал буд 35 сантиметр кушодӣ шуда 23 сантиметр дарозиш ҷо зависит ай даҳани киртатон. фризелин часпондем анаки мерка мегирем. дар ин намуди тайёркунӣ мо бояд 1 сантиметри мақсад майда мегирем. 16 боша тайёри гардана шумо 16-8 сантиметри намегирем, 7 мегирем. барое ки бо ним сантиметрга уҷа медузем худаш меша туғри. Ина хел хат мекашем. даҳани кирташа меёвем. даҳани кирташ тайёриш ина 16 гирдаки майда. баъд ҳамия гирдак мекашем духтаро. агар иҷашам чен кардагӣ бошем бимонем чен мекунам. як хел вақтҳо иҷарам чен мекунем. кушоди гирдакам чен мекунем. ина ҳозир ама ҳамҷа 5 омадагия гирдак мебаремша. агар ки ҷадвал дошта бошен ҷадвалои шакл дошта бошен ина мемонена мисол ба мекашен. дина ама туғри омад худашина.
بعد ای طرفی انمی جوی چین کدگی تو 5 سانتیمتری 5 سانتیمتری اینا даже شدی که ما گرفتیم بهت کلون بده رشتو نگیرین زیادی مهم قمودگی بود من گرفتم به شکلی بو майдатар гирин аптачкатуна 5 сантиметри гирду ба гирд ана хе мекашем духтаро мебаримаш даҳани кистарам мебарем من بسیار وقت هم خیلی تیار میکنم برای بو осонтар фаҳмутар шад дигим намудчам нишон метам ки чӣ хел бояд дани атачка тайёр кунем ина дани кистаймо гирдак нахе гирди бад омадаге на мисол тухмак дарозак полукружочки майдатарак анакира чӣ хел мечаспонем духтаро ана духтарои қадшай қада ду қади туғри карда байнша утиқати меёвем утиқати хушракак байна меёвем аптачкаи духтагитонам байниш намаълуме баъд я тарафи анохе ростанагиша тарафи хито мемоне аптачкара байнша ҷои утикадаги байна да байн туғри мемонен да болои ҳами қадкадагиму байн ду тарафа болора манхе туғри карда мемонен чӣ хеле ки мондем бояд ҳамхе туғри хорава и хеле намемоненаш кашидаш намемонен духтаро чӣ хеле ки бирдаге бояд и ҳамхе туғри хорава рост рӯждаки хушу бояд хорава дар болои пешак қад ана баъд духтаро ман ами байни шакли бирденку ай ҳавай флизилиша нахе ҷудо мекунем ина ду тақсим мекунем баъде ки ду тақсим кардем якча и тараф бисёрташа болои аптачкада мемонем и қаша дар болои пешак ҳам хеле утик мекунем ки бичаспа хушру барои части поёнаш бо аяму зиёдтиё ки монда буд ай пешак ай поёнаш зиёдтӣ када буд мисол зиёдтӣ ёфтам инамқа зиёдтӣ анави тарафи поёнаш да нарасид ку барои қа иша дар поёнтар мемонам аҳамиятен 1-3 сантиметрша болои аптачкада мемонам уша дигар дар болои материал манам хеле утик мекунем ки анави материалда хушу бичаспад дар вақти духтан бояд ғамто натя клеша хушу часпонем утика хушу кунем мана туғри када часпондем анаки дидена даҳани киртаимо даг ҷоя мана даҳани киртаимо мана ина флизилин да иҷая флизилин сафеда наметова ина флизилин часпидаги на ина даҳани кирта худаш маълума ба ручка хуш рӯакак ҳамаша як хел кашена ай болои ҳами дарз равен ана духтаро чӣ хеле ки гуфтам вақте ки хат кашидем ман хе хат накашидам медонам дарз майги ҷоя подлапкаи мошинама медузам ман хе подлапкаи мошина мемонема ҳатман закрепка қате и якм аптачка якм намуди аптачка ки мисол духтанша ман шумо нишон додистам духтанам нигоҳ кунед духтаро мани дастон ай тараф мемонен мани даст ай тараф вақти гирдшда омадана шумо бояд мани хе кашидан гирен ки гирдак бояд бияни дастон қати мекашен ина гирд чидан мегира и тарафша мамихел закрепка ҳатман мемонем баъде ки духтаро духтем манами дарнша мебирем дарнша ай пеши духтагитона мебирем ҷойда ки аги ҷое ки шумо аптачкара биридаги биден ай ҳамуҷа мебиремаш манам хе гирдо ба гирд мебирем мегирем ира баъде ки бириден духтаро дарунша ай мо байн сар карда аввал як хати рост мебирем
و باقی مونده جاشو من خیلی کچ کچ چند جا خیلی مونده بریدن میگیریم. این طرفش هم خیلی دخترا. بعد که بریدین اینجا رو بعد اورلاگ میزنیم. خودی اول ما شما دختن شنیدیم. من نگاه کنین. منم خیلی میگیریم. این طرفی دستون ده قد منه در طرفی دست چپتون اپتچکه. انا می درزه طرفی اپتچکه خوب میکنیم. این استروچکه میریم. هم استروچکه میرویم که دم بدن تگه توغری میکنیم در طرفی اپتچکه. درز میدوختگیتون باید در بالای پیشک نبروید، فقط طرف قفا بالای همون درزکی که ایسین پشت شما دوختستین هوایده باید شما بدوزین که باید در اپتچکه بچسبه. بینج دکی اومدیم با منم خیلی که این طرف بالا میکنیم بین جمع میکنیم اپتچکه دیگه روز خورفت مو بین دیدین خیلی خورفت. منم خیلی میدوزیم تا آخرش. اینجا میتونیم که اول آخرش دا ذکر کم نمونیم چیکار نمیکنم برای که اپتچکش هم کنی بروی میریم. من خیلی گردونده ای طرفی بالا ای طرفی با یا استروچکه دیگه میریم. استروچکه حتما در کره نمونیش بزیب میشه و من بعد وقتی یک بار که کتر شدم من خیلی پیش میروم. دستون قطعی روش میکنم خیلی که دستون درزی که دختگین هم جورده باید توغری باید بیاد. دختر خیلی گرد و بگرد یا استروچکه بالای دانی کتره میمونیم. انا برای این دخترو راستی گپ اویلو که ما کمتر ریشتوش بگم خیلی کمتر دست سفیدی توغری نمیگیره برای این که ما لاوشک ته میکنم اویلوگ نمیزنم شه همین لا وکش دمیدوزم دیدینم لاوی قط کدگی دمیدوزم ایجانی لاوی قط کدگیش قط میدوزم ای طرفی که قط کدستیم ای همون جاینن. من خیلی دختر رفتن میگیریم تا آخرش. بعد که را دختیم دختر رو اوچوک میکنیم بین همین اپتچکه و بین پیشک دا کلیکا لینتای کلیکا میمونیم کلی میکنیم. من دختر رو یه بار کلی میکنم اینا دیدین چه اومد. وقتی که لاو دا بدوزین خیلی لاو تا بدوزین خیلی تو خوردگی میبیه برام که لاوی قطعدگی لاوی نی جو بردگی قطعی نبود جو که اجو قطعدگی لاوی هوای قطعی میدوزیم که خشوار خومیره یکون جوش کشیده نمیبیه. اکی روز اوچوک میکنیم باینج دا کلیکا میمونیم کلیکا اوچوک میچسبونیم شد دخترو بعد از طرفی ایسا یک استروچکه دیگه میرویم چین میکنه همش توغریش تو استروچکتون باینش همش توغری به یک استروچکه دیگه میرویم اینه مستحکم میشه و اپتچکه مستحکم میشه و در وقت شستن یا دو بار پوشیدن کنده نمیشه این پیش نمیبرویه. انا دخترکو نگاه کنین چه خوش اومد اکورات نه همش گرد من دختگیم من لابجدم دختم بعد اوچو کردگیم من از طرف کافو این یکم نموده که چخیل که اپتچکه میچسبونیم دانی کتر تیار میکنیم. انا کوز دویم نمود شما دانشو میگه که چخیل با تیار کده میشه
بسیاری خیلی نمیدوزم با این طرزی دخترگی چلکی مار پیشک تیار میکنم خیلی تیار نمیکنم دیگه خیلی نمو تیار میکنم بازی خیلیش هم نشان تون میکنم دخترو خشرو دیوم نمودی аптечка часпонӣ дар флизелин диден флизелин аввал дар флизелин мекашем дар флизелин мекашем ҳафтини мемонам ду тараф мешавад 15 ай тараф ба ай тарафа 16 қариби 16 17 хайна гузашта 17 мемонем дароз кишид ай боло мебурорем ша баъд ҷадвала гирифта ай тарафа мекашем мана духтарои тарафш тайёр шид дуюм тарафша и тараф копировать мекунем и тарафша мебурорем ажинай ман маълуме метавонам ҳами тарафам ҳами ҷадвал ранги худаш бо бимонума аи тарафшам бикашимаш флизелини камакак тинактара ки буд барамқа аи тараф хушу намоён шид ина дуюм тарафшам ай болои хати каштагим ҷадвал қати абадид кардам ина духтаро гирдиш анаки як бора агар хоҳем як бора 5 сантиметр монда бирин агар ки не дар болои астарак монда ира учур мекунем ак خیلی اوچک میکنیم انا که دختری خشرو 5 سانتیمتری ایران مونده من خیلی 5 سانتیمتری مونده аптечкаша гирдак мебирем гирд мебирем ман духтари хушро дидена дарина хат кашидем набиридем гирда 5 сантиметри монда гирдша биридем анака ҳамирам дар пешак бояд часпонем байни ҳамира меёфта учуқати бояд биёвем банҷдаги ҷоя мана банша учуқати ёфтем аки пешакшам ҳамихе банша меёвем қада учуқ мекунем банша меёвем духтари хушро учуқ кадаем банша ёфтем ирам ҳамихел мекушоему вақте ки духтаро мешаки аптечка ай тарафи берун биёя ҳамира ай сини пушт мечаспонем манам хел то мехӯра ба и тараф мешава хела меша ҳози мо аптечкавам бояд тарафи қафо рава ам флизелинаш тарафи шумо материал ба материал бояд нигоҳ куна анами байнда яду ҷужда клейка мечаспонем духтаро манам клейка мечаспонем ки наҷимба даҳин духтан агар ки клейка надошта бошен духтаро дасти дузен ёки метавонем ки ёки метавонен булавка чин агар булавкаҳо ҳар тараф нараванд булавка қатия мешава манам хел монда фақат ҳами байнда и тарафода не нами байнда яду ҷужда клейка мемонему мобайна ба мобайн туғрӣ мекунем ҳамира мечаспонем духтаро гирдаки майдаак мебиёяд барои қаҷашак паҳн накардем хеле камтар гирдаки дарозак омад анака ира ай болои ана ҳами хат строчка меравем фақат ай болои хат чӣ хел ки гуфтам духтаро ай рӯи хати каштагимон медузем ина духтум дастсафеди наметавон қадар ай рӯи анами хат духтум вақте ки якм аптечкара часпонданда ман нишон додум ай дайни киртара мебирдем баъд ай истаракш медухтем у вақт дайни киртара камтар майдатар бирида будум анака и ҳозир ай рӯи ҳами хат мебирем медузем тоест духтаро ина тайёраш 15 мебиёяд анака ҳозира чихе мебирем ира ҳозир духтаро ай ҳами хат ай рӯи хат намебирем ай хат камтар истарак ним сантиметри монда рости гап ман хеле намуд қатиқа намедузам
برای ما او یکم نمودی دختر من در آسان طرف کروستی گفت دخترو برای یه خیلی دخترو نمیتونن میگن نمیتونیم مثال دختر خیلی چخیلو میشه. من برای میفهمونده ایستادم که دخترو طرزی منو خیلی دختری دیگه خیلی چسبوندن یبتچکا میشوه. اینا بریدیم دخترو همین رنگ هوای میگردونیم در طرفی از ترک میدوزیم لاشه کم قد میکنیم. من اویرلوگ نمیزنم برای که اویرلوگش کمتر گفتم که ریشتون پتخلیش نیست. برای اینکه قد کده میدوزیم و در طرفی ایسی رنگی خیلی یکمش ابرابود کردیم. من خیلی همه شکلی کردم میچسبونیم دخترو. دخترو دیمشم تیار شد. از سبب که دهانی کستم بود میدابل باید بلو میبرویه. برای اینکه جاش بوری که کمدگی خیلی شکم کشود نامده. اینه دیم نمود چخی چسبوندیم یکم نمودش تیار کردم. در اول ما در аптечка در астарак در флизелин тайёр кардем баъд часпондем. димша боша духтаро дар флизелин кашидему аз рӯи флизелин духтем баъд баридем.